futhi bayibuza namanje ukuthi kanjani lezi zinto lezi abantu abasuke bebheka ukuthi mhlambe bazongibona mina ngibanga isicefe kuzona njalo lezi zinto zokunominate ngihambe nginxenxa abantu ukuthi ngicela bengivotele bona abacula abafana noKabza the small laphana nabacula abaningi nje beminye imculo aze babone yona behle benyuka ko workshop bethi bacela ukuvotela yabo so angazi ngeke ukuthi abanye abafana bengayenzi leyo nto leyo bakweminye imikhakha bese mina ngoma sikana nje ngiprove umnyoni lapho manje leyo nto yabona so abantu abafunda nje ukwemukela ukuthi umthandeni akaloniwe ngiyindoda nje ezenzela into yami ukwenza ukuthi uyayithanda uma ukuthi awuyifuni must fuck off hayi ukuthi ngicontrol unenhlanhla ube nenhlanhla washaya ingoma wase uyayiphusha ngendlela oyiphusha ngayo kwanabantu abakhombisa ukuyithanda leyo ngoma kumele ke usebenzise umqondo into yokuthi uthi udinga usizo labantu bese ukhombisa ukwedelela ukhukhumala abantu bayakhombisa ukuthi hayi singakujikisa lapho uyakhona ubuyele emuva.